Dwi Arjuikta. Gari kewek seke kipi along hexer atuma fancy driving license pichoji. Annual Sport Prize Distribution Ceremony Inglong Birik LP School along Kibi. Atumi Parokhwa High School along Assam Sahitya Sabha Rat Amai Pi Parokhwa High School Pathwa Klam along Katalon Kapajut. Assam Youth Progressive Forum Atumpen Patir PC Free Training Driving Learner Workshop Taralangso KPH Klamalong Akijoy Penso Pinso Pen Soarlo Tumapan Panongsi Gari Kevega Sekegi Monjia Pan Tereponi Pai Craner Cap Arni Pen Tingpon Po Bangso Sekegi Piang Bong Jongsi 40-80 km speed brake take bolote driving license Pipo Bangso Putak Satyaraj Hajarika IPS Deputy Inspector General of Police Pen Arju Selang Assam Youth Progressive Forumৰ তৰফৰ পৰা আমি ডিফুট এটা ব্যক্তিগত কাৰ্যসূচী লৈছোঁ য'ত কাৰ্বি জনগোষ্ঠী আৰু অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক আছে তেওঁলোকক এটা ফ্ৰী ট্ৰেইনিং ৱৰ্কশ্বপ দিয়া হৈছে ড্ৰাইভিঙৰ 15 দিনীয়া এইটো এটা ট্ৰেইনিং হ'ব ট্ৰেইনিংটো 19 তাৰিখে পৰা আৰম্ভ হ'ব মাৰ্চত আৰু 15 দিন চলিব আমি তাৰ পৰা ভাবিছোঁ যে তেওঁলোকক পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এইটোত ড্ৰাইভিঙত আমি তেওঁলোকক নিপুণতা আনি পেলাই আৰু তেওঁলোকে যদি উত্তীৰ্ণ হয় তেতিয়া তেওঁলোকক আমি চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আহৰণ কৰাত আমি সহায় কৰি দিম এই ট্ৰেইনিং কাৰ্যসূচী 15 দিনীয়া উভয় বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে 18 বছৰ ঊৰ্ধত হ'লে হ'ল আৰু মই সকলো দল সংগঠন কাৰ্বি ষ্টুডেণ্টছ এছ'চিয়েশ্যনকে আদি কৰি ইত্যাদি দল সংগঠনক মই সহযোগিতা কামনা কৰোঁ Diajik loni phaikre pho arani Karbi Anglong West Division ke parlo langpher pia hawar malom kengsang atum aron repen long le kacerai ku abirta lapen kang arong along rong ke sengcheng pen pini here achik loni phaikre pho arni pengkar klimate karkli ka phejo ke klem chenglang ku abirta long kang arong amikar hare pritom be along hare dhorom singh ronghang abarim mepu GGKSA lapen hare nong e phangcho sitame adimaklong pali dunlo kang ararong lili aprang lamding pendam chot hojai district lapen Karbi Anglong ahoy along forest beat officer Karbi Anglong West Division pen kang ararong adak anke don pharo phoso se kengsang atumsi aron re han katiki amen pen hemso chikim hetsi hekdam long lapen haladak arat atum setame aron re pen kengsang atum longle nang kacerai thip pusi birta nang pachini don non ke do bom Karbi Anglong CM Tuliram Ronghang ke aron re pen bang kengsang atum longle kacerai thip adim anke penangan hemrit Tril Ponlo Lason Taksi Ladak Langpher Pia Hawar along Setame Prabjin Pen Aron Repen Keng Sangatum Long Leka Cerai Apot Tharle Pon Popusi Langpher Pi Aradatum Ning Chethe Ding Lok Atumi Parokhwa High School along Assam Sahitya Sabha Rat Amai Pi Parokhwa High School Pathwa Klamalong Ketalon Pajut Pon Mai Pu Hori Mohon Jigdung Kechepahem Pu Amai Long Torendro Nat Mai Kepha Alam The Jai Bangso Mai Long EM MD Phukon Aluhiaman Peng Pen Chetong Don Anparta Deputy Speaker Rites Inghi EM Raju Tiso Rat Cyclem Bang Pari Rong Pietum Pencheng Lok Penangan Man Peng Kidotum Chetong Don Bangso Mai Long EM Raju Tiso Arideng Boyno Patrika Alothui Ingpu Mai Along Methang Lamet Lamchong Kapachanji Along Rat Kachetu Dun Nangji Athe Elam ki henlo isi khayang thek lasi elam ki kepachanji alam ke nonason along kacheto dun henlo puta aluhiatum phanpon Long jila hito kobhang zero oludin din bikhek amar Karbi Anglong Sahitya Sakitor Purikhotor Sodhya তথা অসম সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়াসকল আহি
আজি আমাক ভাল পৰামৰ্শ দি গৈছে যাতে যেন আহিবলগীয়া দিনত আমাৰ এই অসমটো বৰ অসম কৰিবৰ বাবে কিছুমান আমি ইয়াত আলাপ আলোচনা কৰিছে যাতে যেন আহিবলগীয়া দিনত নতুন প্ৰজন্ম অসম সাহিত্য সভা এই ইম্পৰ্টেঞ্চটো সকলোৱে গম পায় আৰু Piniatawa Pen Inglong Birik LP School along prize distribution ceremony pada ponsi aluhi sarpo man pengpen kacetong dun pon mili bongrong pi rongkhang blok BPEO cetong dun alang lipen mai along kaning jepon atengke coronavirus aputha kacere kenang so kedo kethak cere pinang ji lapen la so api penangan annual sport kacepate nong e pajirpon la so hut SMC Maipu Ramson De Lapen Babu Timong Babu Ingleng Atum Cetong Dun Hapu Than Bang Jiwan Lama Kethan Pon Atengke Inglong Birik LP School Along Than Bang Bang Hini Vet Ajo Kasiksa Khedung Lasi Prabjin Pen Than Bang Inut Nang Pibek Nang Jipusi Alpi Sarpo Arideng Pinpur Alo Pajir Dun Ahut Kehang Dun Dongkam Kampen Komot Kathar News Fast Kapiang Long Kheroni Police Station ang Kanglang Thatarong Pen Parchet along Arlong ke pon adam para truck jirikinding anat ke pon boma hutsi ka cingkoy pon sita majokta aringa hu kiso banga bilang cingkoy bup adam per katewarabang ciparil sera jok number plate hek joksi cipon det kacini duna tengke keve ke papapa joksi ka cingkoy puci cini dun birta kiri bom apora hut anta pulis atum ke dam awilang non malam sofan birta ington sinem cere ikta nangli hormu ke nama hut cere igloma hormu ka chonam kilina hut cerok tok donangji lake hormu ka chanama hut kilina hormu doga kata liter meter hai hui aron dipuchi controller of legal metrology SI kam ke pathika teng sila sim sap ke pabon avema lang pamela pen lahaya hormu ason sai kampen ke pabon sil sap doma lang ignangji chulang mate gakhir ke rosin kilina hut angpi prai prema lang ignangji hormu ka chanama hut kilin kalima kalangma lang ignangji serup ke kaiketa gram miligram si nam ignangji cement cooking gas ke nama hut ning ko pepulote beparia phanamat si palin ignangji tin ke nama hut kaiketa kilin pensi nam ignangji petrol pamalong jangtu ke nama hut ning po pepulote sai kamlang chori sai phupen ke hot tam pamalong liter ahisap lindam ignangji ke cho hormu mate him ke dok ke nama hut ke en a box lin ignangji packet a hormu ke cho nama hut la hormu ki pipona tengma kalima munthi ignangji packet ar lo ke do ke georgia hormu amen hima hom along babang khu amen la pen ke do adim alin ko anma aphai la pen kason se arni achiklo la pen aning kan hai hui donangji anparta consumer service mobile number email hai hui donangji thengpi ke nama hut KB ke lang pensi nam ignangji li hormu ke nam ke jor putha kopine son se chiniji pulote dipuji controller of legal metrology SI hemalong humri dam ignon kalite clardak kachiniji aphan ulabari guwahati 781007 along pachini dam igme birta kang ton pen nang chirui thulo Non malong pirthi adang pi along coronavirus akeso kachethang flu kapora hut Believers Eastern Church Satgang Mission Diocese pen kibi ponji puyut convention bokolia ponglokpet along kebang di therepo niphaing koi arni pen in koi rahini arni an ningkan isek amai pi mate hobha amai kang nijia phan kachisik along sai jogje arni larnang koglo athe coronavirus pen kachere mek alam pen state government atum armu mai meeting dolong lepu ajoine bangso hobha setame kang nijia phan lam toy mate permission pipe dat ajok kaprek arni si bangso hobha padothupo pinpur me bangso hobha along district Fiatum Cetong Dun Jido lake Dogmoka district Bokolia district Hamren district lapen Haflong district pen karbiang long di mahasawara da parman hemprek nang chesong sonsinon malom karbiang long pen di mahasawa to kanu hemprek aputhak pachini jia phanpura kanchas dikom kra karsa huya lapen karbia dorba tum patumi kheroni forest IB along maipado bangso mai along west karbiang long near cap MAC constituency songja tumpen chetong si chingki chethan pado bangso chingki chethan along jesemet son thoma puthak RDP autonomous state pen aberke chekroi dun thekte hemprek longletik nitum sangse lapen non epong session kedo hut article 244 a bill parliament along bill papas ponang popualam kachetong arat tumpen chethan chimung pon
Pinia berta lansi pajutlo domain thakme kardom.